گەمیەک لە ناو بیابانێ دەریایەک زها بووە یان ئەو ji دەریایە بێزار بووە. سیاستمدار نویسکار و هەلبەستوانەی کورد معەیەد طەیب پرتوکاخویە داویە هەلبەستێ پشتی ku di meha Sibatê li du hokê bi tîpên Erebî çap kir îja li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê jî di serê meha Tebaxê da ji navweşanên Avestayê ji aliyê zinarên Melêva bo tîpên Latînê hat veguhestin û bi navê gemiyek li nav biyabanê daweşandin. Ev koma helbestên wî yên sisiyan e ku li Stenbolê bi tîpên Latînî çap bûye. Pirtûka dawiya Muayyed Tayyib ji aliyê xwendekarên wî yên Bakurî ve rastî eleqeyeke mezin tê. معەیەد طەیب dibêje ev helbestên wî yên nû ne û ji bo ku xwendewanên Bakur bikarbin bixwînin ew bi Latînî jî daye çapkirin. Ev rûkê li Enqere rûniştîne û pirêya kamîra televizyona Kurdistan 24 dengê me digehe Kurdistanê. Belê zor spas mamoste. Serî de dixwazim vê yekê bipirsim ji cenabê we mamoste. Gelo piştî amadeyiyên çend deman ve vê helbestê amade kir navaroka wî çi û helbestên nûnin yan êm berê jî di nav de hene. Belê ew xwe gemiyek li nav biyabanê ev e rastî koma helbestê miya sisiyan e li Stenbolê çav dibin berî nike du komediyet helbesta çav bûyne ya pêşiyê neba min swar dike ne ax min peya dike ya du duwa jî neşev têra xewnên min dike ne roj têra xemên min ev ya sisiyan e ev berî belkî du heftiye derketibitin hekê em berê xwe bideyne ya pêşiyê eva neba min swar dike ne ax min peya dike ew hemû helbestên min têda bûniyen ku heta vî wextî min nivîsa bûn sala 2016 çap bibû paşî wê ew helbest pirtûka diduwan ew helbest bûniyen ku piştî wê nivîsayîn û ev jî ya sisiya ya piştî wê ne ev helbest e helbestê nû ne li dihokê jî elfabeya Erebî derketine her si kitêb jî ji xwe elfabeya Erebî jî hebûne elfabeya Latînî ji bo ku wekî em zanîn li vêrê xelk bikarin bixînitin û serdaxwaza weşanger û hevalê me hêja Ebdullah Keskîn û berî niha jî gotiye dixwazin helbestê te elfabeya Latînî çap bibin ji bo ku xandevayê Bakur û Kurdê me yên ku li Tirkiye hene bêjîn wan helbesta bixînin. Di şeir û poetîka Muayyed Tayyib da bi têra xwe êş, azar, bêhêvîtî, enfal, koçberî û şoreşa Kurd û Kurdistanê heye. Şair bi metafora gemiya ku xêliyên wê diryaye. Qesta Kurdistana ku li nav rojhilata navên ji behrê derketiye û di nav biyabanê de maye. Bangewazî li hemû Kurdan dike ku ew gemiyê derbasî nav mekanê wî yê eslî deryayê bikin. Mamoste niha di hemû şîirên we de helbestên we de êş heye, azar heye, xemkînî heye, canan bêhêvî jî heye, lê qest û mebesta şoreşekî jî heye û herî zêde jî metaforên biyabanê, çol, sehra, enfal gelek zêde ye, gelek mirov dibîne ku tesîr li helbestên we kiriye. Ez vê yekê dixwazim pirsim mamoste. Mekanê poetîka we xeyalî ye yan welatekî ye, Kurdistanekî ye? Derbarê vê meselê de Belê ew bi xwe pirsa helbestê da rastî û hunerî şêweyekê giştî jî wextê em tên ew pirseka bêjîn gelek kevnar e û herdem jî bêjîn sohbet li ser wê pirsê hatiye kirin mesele xeyal û realîte hiç hunerek nîne hunerek bê xeyal nikaritin afrandinê biket êdî helbest bitin şanû bitin stirahan bitin lê ema wê xeyalê da realîte jî heye yanî her du şêweyekê hemaheng pevrekar dikin ev tiştên ku helbestê me da hebûyne ez şên bêjim serborên min ên ve kesekî bûyne serbor çawa serbor yan ez tê da jiya me yan ez bêjim min dîtiye yan min bihîstiye lê ev hemî tinê têranakên ku bibte huner wextê xeyal diyelne bitin ji bo wê jî helbesta min ser dustîna ava bûye hem xeyal ji aliyekî ve
و هم جی سربورا راستقینه یا جیانا مروی یا جیانا و استعدا درباز بویمه مدیتیه من تشت بهیستنه استعدا جیامه جبوه جی براستی وقتی هم بهین بحثا و کردک و شاعره که کرد تو نکاری دور ببیش ایشا خلکی خو اف ایشا من ایشا خلکی من اجی جبوه ده بینی بجن اگر تفگیر رزگاری خوازا کردی قناق جدا جدا درباز بویه بلنداهی و نظماهی هبوینه سر افراز و سر نشیوی هبوینه دوا هلبستا دا از شیم بیجم از دیدوان از شاهد سردم خوب بویمه و مویه و شهاده که راستقینه سروی وقت و جه استدا جیایمه رنگ وده تلبسته مده گم یک لناف بیابان دریا یک زها بویه یان اوج دریای بیزار بویه گم یک لناف بیابان نه دستن روباره که دیگه نه چنگن بارانه گم یک لناف بیابان بلا هر با خیلین و راکت گووند و دیلانه و چر لبرنمانش بلی توفانه گم یک لناف بیابانه گروه جاره توفان جیهات پاشی دهات نجودی مل خود دبر نه آرارات گم یک لناف بیابانه خیلین و دریایی حتی لیوات خیزی رامایی نهیویک ببایی مایه نباوری به توفانه دو چنگین شکستینه لناف دارستانه گم یک لناف بیابانه ساعت خوش ما مثلا براستی گم یک ناف بیابانه ببورن متافوره که گلک قویه زخمه دما مخاند براستی یعنی چند جار خواند و هم هیوی ددم رو هم جی به هیویتی تده هیه وی گمی ناف بیابانه مو کردستانه کی من دید کل روشلاتا ناوین وی گمی خلاصی و آزادی یا وک حضرت یا نوح جنابه و بچه حزره وی هلبست آفران چکر گلو بله وکی یا ساله که هاتی نویساندم بله اما که بین برای خوب دینه جه سروشتی گمیه یان چمه یان دریایه وقتی چمی دابت دریای دابتن ایدی اول جه سروشتی گمیه لی گمیامه ناف بیابانه که و ناف بیابانه که دا یعنی اوه دو جورین بهیوی بونه هنه یعنی رشبینیه گلک حوالا وقتی من خاندی جی دهو که زاخو افغازن دوانا هبون بوچی اف رشبینیه رشبینی دو جورین رشبینیه هنه رشبینیه که هیا تو دستا داد هلی او را دست بونه تسلیم بونه رشبینیه که جی هیا که تو ریالیته ها تیدا دجی راستیه تو نشا خلکی خود دی تو بوابد گیری جبو که تو وحان بدهی او ریالیته بیتا گوهرتن یا مشوی آلیه یعنی سرو بهیوی بونک تیدایه ده ناف ریزادا دیسا جی هولدانه که خلکی ما چاره که الوی گمیه بکن اف گمیه نابت ناف بیابان دا بد گمیه ناف بیابان دا تشتی جه در ناکه بتوی او گمی در باسی ناف آوه ببت يعني مكانوية أصلي حقيقتوية أصلي لورا بحر دريا بله دريا كتيا بيري ام سرما اركا سرما تفيا اركا كي بيروزة تو چوا بيجاميه شناف بياباني بينيه داري و جاركا دي رياويا سروشتي چما آنجي درياي گم یک لناف بیابانه گروه جاره توفان جیهات پاشی دهات نجودی مل خود دبر نه آرارات دناف چار پرچین کردستان دا پروبلم الفابه هیچ ددومه میت طیب لسر وی مجارد بیجه به پیشکتنا راگاندن و گشبونا روزنامه‌گری و تلویزیونگری کردی را ایدی زیادتر کردن چار پرچیان هفودن فهم دکن اوسه از جناب یتخوازم پرساویه که پرسم ناون حلبستکاری که کو کتابین خو کرتوکین خو باللاتینی جی چاپ دکن هم جی لباشو به الفابه عربی جی
چاپ دکن نهاد پیوندین هر چهار پرچم کردستان دا مخابن پرسکری که الفابet ارتکب اشته دمالی دینا روجاوا و باکور به الفابet لاتینی بکارتین لی روشلات و باشور الفابet عربی بکارتینه ولگوری و پیوندین هم دوی چارچوبه ده همجی پیوندین ادبی یعنی هر چهار پرچم چه واد بینن او خو پراستی نکه گله باشترش بری یعنی بری نکه تو دابینی شاعرک چید بت الپارچه کردستان گلک نافدار بویه لی پارچه دیگه کردستان قط های واژه نبویه اوان که پراستی جی امشیم بیجین اب شورشا نافگین میدیایی دا چه بویه سوشال میدیا نظام تلفزیون و کنال کردا بره کانی کنال کردا نبو رادیو کردا نبو هکیم بر خداین انده که رادیو شورشی هبون ابجی وقتی که کم نیف ساعت که رادیو ایریوانه بو رادیو بغدا و کرمشابو لابرو که ما چندین کنال تلفزیون هنه کرد باشتر هفت و نازدکت سنور در باسکرینه الفابه ایک شوان کشایه بری سه الفابه بونه که باشد تمام دو الفابه من الفابه لاتینی الفابه عربی از بیجم که ماسی سر ارکی اوه که دست نویسینه هی هر کسی که شوانات بیا هر دو الفابه بزانتن شو فیربون الفابه که جینه کاره که زحمت امروفت کارت فیر ببید جبر که بمروه که نخین دوا زحمت حتی فیری الفابه که مثل وقتی تو الفابه که بزانی تا سیستم پیگوه کرنا حرفا و کلمه درست کرنه هیا جبوی تو دی بسانهی فیر بی نکد و قناغی دا ما چه جارنی نجبلی کو ام هر کردک هول بدت وان هر دو الفابه فیر بجبو کو نوترین برهم برچاوی وهبن حتی اینجا شرکتی ما مستد مثلا باللاتینی جدن چاپ کردن بله ام اس نکد زانم کو هر کردک هر دو الفابه نزانتن الوری الفابه عربی نهایت خواندن یا جتنی اوی کو المدرسه خواندینه انا وید ماهی زانکوین باکور خواندینه زانن جبوی مبیا بگه همه خلکه که پتر راستی جبوی جی مبیویست دید که الفابه لاتینی هل بسته مب الفابه لاتینی جی هبه نتنه او دکتر سلیم تمو نویسکار و اکادیمیسیت بله یعنی هول دایا ورگرادنا زمان ترکی جی ببید بله وره چولکی زاهیدانه وری گراوکا تجی قرمه دبردا بیابانه وری سنور پاکستانه بورکی من آواوی شیلی وی زرکا بالاوه همنو بدنگ ری خدای حطاوه البرلی واوی کونکی رش ودایه تاکو تنیا وک قلنگه که باسکی ویش کستی شروا خمایی خمگین و دامایه البر دویوی حودکا بچیک وک جل نوشکه که خویایه ملکی وی گل چیچکه ملدی رحانه هلبستین جور بجور ین معید طیب جالی نویسکار سلیم تمووا بو ترکی هاتبون ورگراندن و بناوی کار و آتش وک پرتوک هاتبو وشاندن هر وها معید طیب ده زانین کو و وی پایزه چاپا دویم یا برفرا کری یا کار و آتشه جناب وشانین آوستای بیتا وشاندن من خوب پرسا من داوی خود جناب وزیده عجز نکرد من سلیم بله جالی سلیم تمووا هاتبو ورگراندن کار و آتش نامش گلک باش و حقیقتا قالوا هم بفكرهم كو في هلبستا وجي في برتوكا وجي جميع ناف بيابان جي بو تركي بي ورغراندن وبقاسي ويجي از فازم نها هن نويسكار تن رخنا كرن جبوكو يكسر كتابين خو بو تركي تن ورغراندن نخاصم جي مثلا وقت برتوكين محمد زوم دبيجن كسي كردين اخوينه direkt دچ تركي خوينه من هم برانبر وان رخنيان شد بيجن وهم جي بو كتابين دفكرهم كو بو تركي بله براستی
حواله هجا دکتر سلیم تمو پیشنیاراوی بو جارا پیشیجی اوا نبام سوار دکه ناخم پیاده که وی ش الفابیا عربی و گوهاست بو الفابیا لاتینی او وسط ما مردینه ما پورا کار کرو او و کتاب چاپ بو پوما ددوا ما بخو آماده کر بو اوجی حواله که ما عدنان زنار عدنان وی کره لاتینی تینگی دا هزرجی چه بو که یک سلیمی گوتی کتابات بلاب کردی در که و باش گاوا ددوا ام به ترکی جی درخینین برگردن سر زمان ترکی شو سلیم تمو شاعره ایدی ورگراوی از ترکی نزانم لیو هوارین خواندین بجن ورگرا گلک باش بویه او بو بس هر هنگی جی ام هر دو جی ملحف کر کو پیشیه دویاب کردی در که و پاشی ترکی نکه هلبسته منیم کو پشتی اوی درکتینه دو کتابت ما درکتینه من و گای سلیم ما هندک هلبستش واجی گرتینه و او کار به آتش کتابه که ماستر درکوت او پرتوک آماده نکل بله او هم اوی برینه هم لزیده کرنه بجین ما چند هلبش وی هلبجارتنه چند هلبش شپرتوکا دودوه و او کتابه که مازنه نزدیکی 300 روپله آماده نکل دف که عبدالله کسکین او ده پاییزی چاپ ببه و چاپا دوی یا کار و آتش ده چاپا که زیده کریه هلبسته نوت دانه ما بود چی گوتی پاییزی جبو که پیشی کردیاوی بلاو ببید خد که ما کردیاوی ببیند پاش ترکیاوی درکه بتن بله او زمان ترکی جی یعنی همشین بجین پلبسته من عربی جی چاپ بوینه هل بجارده شوانا به فارسی چاپ بوینه هندک هلبست هاتینه ورگراندم بو آلمانی بو بری نکجین دک هلبسته من ترکی هاتبونه بلاف کرن تشتکی نرماله سروشتیه یعنی هلبسته مروی بینه ورگراندم بو زمان دی از بارد کم وقتی به ترکی بلاف بت او کردین کو کردی نزانن او فرصته که بوانا هلبسته ما بخینن و دبا ترک جی بخینن ام بری خدای نکاده چاو زور سپاس مالا و مامسته گره سپاس خوازم تشکی بیشن کرد گره سپاس به هاتناوه به خوشحال بوم که کردستان 24 لویره کار دکت اف پیامنری نوانا استانبول بن انقره بن دیاربکر بن بینه که راستقینه یه جیانا وی ولاتی و خلکی ما با ما ود گوهزن هون براستی چالاکند کار خدا پیروز بایاوت کن زور سپاس ما مستمجی سپاس جناب ودکن و جاردنه سرکفتنه جوارد خوازم و بین سرخیه به ما مست جاردنه یاره سپاس عمر سونمز کردستان 24 انقره بورکی من آواوی شیلی و گزرکا بالاوه همنو بدنگ ری خدای حطاوه البرلی واوی کونک رش ودایه تاکو تنیا وک قلنگه که باسکی ویش کستی شروا خمایی خمگین و دامایه البر دویوی حودکا بچیک وک جل نوشکه که خویایه ملکی وی گل چیچکه ملدی رحانه